Keyingi ayatda aytdi: "Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim ve lahum yahzanun ellezina amanu ve kanu yattaqun." Çınıgı oliyalar kimdir degende, alar ne? Allah Taalaga iman keltirgenler, takvachılık kılganlar. Mına oşolar üçün kaygı dagın, kapa dagın jok dedi. Demek en birincisi oliyalıktın şartı Tuğra iman keltirүү. İman keltirүүдө oşo Ahli Sünnet ve Cemaat'ın negizinde Kur'an jana sünnet Peygamberimiz kандай iman keltirse, sahabalar kандай iman keltirse oşonda iman keltirүү. Jana takvachılık kılуу dedi. Takvachılık деген ne? Allah Taala'nın vacip kılgan buyruktарын atkарып, aram kılgan işlerini tıyılsan oşol adam takva bolot. Kimde kim kançalık dengelde uşul işten tıyılgan bolsa, buyruktарды atkарып, aram işlerden tıyılgan bolsa, al ne? Oşonçalık dengelde oliyalık ülüşü bolot. Emi alımlar aytышат, oliyalar iki dengelde bolot. İki darajada turат. Birincisi en jogorku darajadagılar. Алар ne? Allah Taala'nın buyruk kılgan işlerini farz, vacip bolgan amaldарды da atkарган, ошо менен кошо сүннөт, мустахаб амалдарды да аткаргандар. Allah Taala aram kılgan nerselerden da tıyılgan, jana makruh bolgan nerselerden da tıyılgan. Bular en jogorku dengeldegiler. Ekinci dengeli сүннөт, mustahab amaldарды bарын толук аткарбайт. Бирок эмне? Vacip amaldардын бирөөсүн да таштабайт, ошондой эле арам иштерди кылбайт. Ошол адамдагы олия бул төмөнүрөөк деңгээлде. Чыныгы олия адамдар демек ошол vacip амалдарды аткарып, арам иштерден тыйылгандар, мына ошолор олия болот.